Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 70 до 75 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Едно, би рекол, ексклузивно интервју со поранешниот председател на Република Хрватска, последниот председател на Социјалистичка Република Југославија. Гледате како пред 4 или пред 5 дена на 29 ноември се развие една југоносталгија. 32 години помина од распаѓањето или непостоењето на СФР Југославија, што ќе рече дека толку постоела таа или не постои таа СФР Југославија колку што постоеше од 45-та до 90-та година. Меѓутоа еден ваков наплив на југоносталгија покажува дека можеби и жалиме за тоа време, но многу повеќе сме нестрекни во ова време. Стипе Стјепан Месич беше последниот југословенски председател или последниот југословенски цар. Некаде пред 7 дена, 8 дена ја објави својата книга или го би своите 2 книги, мемуарите Стипе Месич, ги подготвува сега 3-тиот и 4-тиот том, тоа се овие книги. И ние на некој начин имаме ексклузивно интервју со Стјепан Месич, бидејќи еден ден после нашето интервју тој замина на 7-дневна турнеја во Кина, се враќа некаде пред 2 дена во Хрватска, што се вели 89 години има, му треба време малце да се одмори, да се опори, за да може да други интервју, така што првото интервју после објавување на мемуарите на Стјепан Стипе Месич го дава за емисијата во Центар. Ова се тие книгове, се мемуарите на Стјепан Стипе Месич. Јас сум прочитал многу мемуари, меѓутоа ниту едни не се приближно до содржината како се напишени овие мемуари. Како што ви реков, се подготвува и 3-тиот и 4-тиот том, некаде околу 900 страници. Имаше мемуари Киро Глегоров, имаше мемуари Стојан Андов. Тие се многу далек од мемуарите на Стјепан Стипе Месич. Можеби најблиску до мемуарите на Месич се мемуарите на Бранко Мамула, кај што тој опишува како требал да биде спроведен воен пуч или државен удар во поранешна СФР Југославија. Бранко Мамула го спомнуваме во овој интервју. Тој беше министер за одбрана или сојузен секретар за надворешна, односно за народна одбрана. Претходно беше началник на генералштаб од Србија со потекло од Хрватска. Всушност многу пикантни работи се напишени во книгите, многу пикантни работи се кажени во интервјуто. Јас ќе искористам една реченица која актуелниот хрватски председател Зоран Милановиќ ја кажува на промоцијата на книгите на Стјепан Стипе Месич, или како вели тој што го познава Стјепан Стипе Месич или тој што е третиран од Стјепан Стипе Месич, него и пеколот ќе му изгледа многу убаво. Што ќе рече едно ексклузивно интервју со многу пикантни работи, трае некаде околу 70 минути, останете со нас, погледнете го интервјуто и сигурно нема да зажалите. Уште нешто пред почетокот на интервјуто. Интервјуто е снимено на хрватски јазик, односно на српско-хрватски јазик. Стјепан Месич полни 89 години, го служи паметот се уште, добро комуницира, одлично одговара на сите можни прашања, меѓутоа послабо слуша. За да можеме да го снимиме интервјуто, за да нема одредени паузи, а имавме на располагање околу 30 до 35 минути, ние тој термин го продолживме на околу 65 до 70 минути. Интервјуто е снимено на српско-хрватски јазик, односно така се поставени прашањата, се надам дека нема да замерите. И исто така сакам благодарност за Зијад Бечировиќ, првиот човек на таа невладина организација ИФИМЕС. Можете да читате негови анализи, состојбите во Македонија, состојбите во регионот, состојбите во Хрватска, состојбите на Блискиот Исток. Со помош на Зијад Бечировиќ од ИФИМЕС, ние го договоривме ова ексклузивно интервју со Стјепан Месич. Му благодарам на Зијад Бечировиќ, му должиме еден ручек во Балтазар во Загреб, а тој ни должи плюс едно интервју со поранешниот министар за надворешни работи, ако се уште биде жив и здрав, тамо некаде на пролет, Будимир Лончар. Видете, господинот Месич ние го доживувавме како човек кој дојде во Белград да ја растори поранешна СФР Југославија. А ние всушност сега слушаме еден човек кој меѓу редови со носталгија говори за таа Југославија, или како што вели, таа Југославија всушност им беше симпатична на сите. Сите со симпатија гледа на таа Југославија, на Титова Југославија која беше водечка земја на тоа движење на наврзаните, и никој де факто не сакал да биде распадната Југославија. Сите барале некои алтернативи. Алтернативата на Хрватска и на Словенија да биде одредена конфедерација на нации со рок на трајање 5, 10, 15 години. Имаше идеја на Глигоров и Иzetbegović да биде некоја лабава федерација, лабава конфедерација. И то на крај се распадна таа држава. И суштината не е дали е во право тој што ја распадна или не е во право тој што распадна, меѓутоа гледате како ние од некоја сегашна временска дистанца можеме да оценуваме работењето на Стјепан Стипе Месич. Човекот всушност сакал да направи се
таа Југославија да има некаков континуитет, бидејќи и сигналите кои биле добиени и од Бон, односно денешен Берлин, и од Париз, и од Лондон, и од Соединетите американски држави, односно од официјален Вашингтон, било дека таа Југославија не треба да се распадне. Ако таа Југославија не се распаднеше, ние веќе ќе бевме многу одамна земја членка и на НАТО и на Европската унија и немаше нас грците и бугарите да ни постават одредени услови, туку ние ќе им постававме одредени услови на грците и на бугарите. Тоа е кога вие нема во одреден моментум да ја погодите целта или да погодите точно во центар. Кога ќе промашите целта и кога ќе промашите моментот, тогаш е многу потешко процесите да ги вратите назад и не само да ги вратите назад, туку да ги канализирате во еден вистински правец. И внимавајте на клучната теза. Југославија се распадна, бидејќи трите столба на кои почиваше идејата за Југославија или за јужно-словенска држава, а тоа е Тито, тоа е Комунистичката партија на Југославија, тоа е Југословенската народна армија, ги снема. Во моментот кога ги снемува трите столба на кои почива Југославија, ја снемува и државата. Ајде тоа сега да го преведеме на наши домашни македонски услови. Ние имаме такви политички партии какви што имаме таква политичка конјунктура каква што имаме одредена идеја. Одредена идеја Македонија да се движи кон неј и кон НАТО. Во оној момент кога ќе снема таа идеја, или ако изгазиме, или ако не реализираме таа идеја, тогаш можеме да претпоставиме во кој правец ќе се движи македонската иднина. И тоа е суштината, знаете. Ви имате одредени врзавни елементи, одредени идеи, одредени парчења, одредени стратегии, одредени премиси и одредени столбови на кои почива реализацијата на тие идеи. Ако ги снема столбовите, тогаш не може да реализирате идејата. Меѓутоа многу поголем е проблем ако ја снема идејата. Ако се смени правецот, бидејќи ако вие го промашите правецот во еден ваков историски контекст и наместо да вртите лево, вие вртите десно, или наместо да вртите на исток, вие вртите на запад или обратно, тогаш ја промашувате целта. Во оној момент кога ќе ја промашите целта, тогаш ќе се сведете на она копање на тунелот под караванките, тргат италијанците од една, тргат југословените и словенците од друга страна, ако се најдат на пола пат, имаат модерен автопат, ако не се најдат на пола пат, има два патишта или два автопати. Што ќе речи, Македонија во моментот се наоѓа на крстопат, дали ќе се врати на вистинскиот пат, тоа зависи од луѓето кои гласат на изборите во Република Македонија. Добар дан, господин Месич. Овој ќе ме интервју на хрватски, да боле разумете. Две книги сте јуче објавили. Тоа е бомба. Тоа е атомска бомба. Па не знам колко je bomba, ali očito da je javnost prihvatila. Posjeta je bila dobra, komentari su dobri i ja u stvari nastavljam, ja već radim na trećoj knjizi, jer ove dvije su u stvari memoarski dio od rođenja do priznanja Hrvatske. A ova treća će biti od priznanja Hrvatske dalje. Ovo je neki ekskluzivni intervju, jer je jedan dan nakon promocije vaše knjige, vi sutra odlazite u Kinu, prije 10 dana ste bili u Indiji, pa vi više putujete nego ovaj naš ministar inostranih poslova u Makedoniju. Ne, bio sam u Indiji i moram vam reći da je Indija doživjela veliku promjenu. Znate, svojevremeno kad sam prvi put bio prije 15 godina u Indiji, bilo je puno onih koji na ulici spavaju. Jer koliko god Indija ukinula svojim ustavom kastinski sistem, ipak ima oni nedodirljivi koji ne pripadaju nikakvim kastama, ali su na najnižoj ljestvici u životu. I mnogi od njih spavaju na ulici. Međutim, zadnji put kad sam bio, ja sam svega 5 ljudi vidio da spavaju na ulici. Znači, to se sve promijenilo? Apsolutno, promijenilo se. Izgrađeni su veliki gradovi, satelitski gradovi, jer to su milijunski gradovi njihovi, i onda su izgrađeni satelitski gradovi sa dobrim urbanizmom, dobrom arhitekturom, dobra infrastruktura. Mene su iznenadili. Gospodine Mesić, уште пред да бидат објавени мемоарите, још прие него што се објавени ваши мемоари, неки одломци од те ваши мемоари се објавljeni на простору бивша Југославија. И ево што смо ми објавили. Месич објави шокантни мемоари,
Hrvatite krili дека Tuđman se lekovao psihijatrijska bolnica. Da su Hrvati krili da se Tuđman leči u psihijatrijskoj bolnici. To su neke šokantni detalji ove vaše knjige. Je li točno ovo što su prenijeli pre nego što je knjiga objavljena, da je Tuđman liječen na psihijatrijskoj bolnici, da je tako i oslobođen zatvora i sve što ide s time? Pa on je bio pod istragom, bio je u zatvoru, ali najveći dio je on bio u zatvorskoj bolnici. To nije nikakvo iznenađenje. Liječio se i to uspješno, tako da se poslije zatvora mogao baviti i politikom. Imao je psihičkih nekih problema, nekih narušaja i tako? Da, pa znate šta, čim idete u zatvor, već ste na određeni način pacijent. Jer zatvor nikome ne čini dobro. Znate, svako želi da bilo kakvu bolest ima, da to naznači, da si olakša zatvorske dane. Jer lakši su zatvorski dani u bolnici zatvorskoj nego u robijašnici. Gospodine Mesić, vi ste na neki način svedok istorije. Molim? Vi ste na neki način svedok istorije. Zadnjih, barem najmanje 30 godina, najmanje 30 godina na prostoru bivše Jugoslavije. Znači, malo ko može da se diči ili da se pohvali tim epitetom da ste svedok istorije. Ja sam bio pri jednom razgovoru nekoliko ljudi i onda me pita koje sam ja sve funkcije imao. Pa ja kažem, šta ja znam da vam ja to sve nabrajam. Jedan kaže, pa ne morate nabrajati, vi ste predsjednik. Bio sam predsjednik Saveza studenata, bio sam predsjednik općine, bio sam predsjednik parlamenta, predsjednik vlade, bio sam predsjednik Republike 2 mandata i predsjednik Jugoslavije. Prema tome ja sam skroz predsjednik. Znači, jedno predsjednik, uvek predsjednik. Dobro, i onda ko je zadnji predsjednik Jugoslavije? Jeste vi, je li Bora Jović, je li ovo? Ne, ja sam zadnji predsjednik predsjedništva. Znači, nakon vas nema Jugoslavije. Vi ste, znači, pa ja sam rekao, kad sam došao u Beograd, imao sam jedan intervju i ja sam rekao, ako mi ne dođemo do novog političkog dogovora, ja ću biti zadnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije. Dakle, ono što sam ja želio kad sam došao u Beograd, imao sam cilj da dođemo do novog političkog dogovora na jednoj konfederalnoj osnovi. Dakle, sa federacijom mnogi nisu bili zadovoljni. I razvijeni dio Jugoslavije i manje razvijeni dio. Svako je imao određene prigovore. Ali da izbjegnemo i onaj početak pobune Srba u Hrvatskoj, da se zaustavi ubijanje, paljenje, ja sam smatrao da možemo postići dogovor da sve republike proglase svoju samostalnost i ujedno da potpišemo konfederalan sporazum na 3, 5, 8 godina, na koliko se dogovorimo. Dakle, prestalo bi ubijanje, prestalo bi paljenje, prestalo bi razaranje i mogli smo na miru se najprije pokušati u konfederaciji naći, ali mi smo imali privrede koje su kompatibilne i mogli smo dalje surađivati i da ostanemo u konfederaciji i da odemo iz konfederacije. Znači, ali bez rata. Znači ona priča zadnji kineski car, pa snimljeni filmovi, kad se nakon 10, 15 ili 20 godina snimio neki film, zadnji jugoslovenski predsjednik, to bi bio Stipe Mesić ili Stjepan Mesić. Da. Znači, ko zadnji kineski car, vi ste zadnji jugoslovenski predsjednik. Je. Znate, imate tamo u vašoj knjizi jednu sekvencu da kažete da se radilo na projektu treće demokratske Jugoslavije. Ako je prva Jugoslavija bila Kraljevina Jugoslavija, ako je druga Jugoslavija bila Titova Jugoslavija, i da su strane obavještajne službe radili na neku demokratsku Jugoslaviju, sve ove emigrantske strukture da ujedine
i da se oni vrate, samo da se sistem, samo da se ideologija smeni, no, ali da ostane Jugoslavija. Mi smo trebali ići u konfederalni model gdje bi sve nacionalnosti bile zadovoljene, a zadržali bi jugoslavenski okvir. Jer Jugoslavija je bila jako dobro prihvaćena u svijetu, i na istoku i na zapadu. Može se reći u cijelom svijetu. I svijet je bio sentimentalan prema Jugoslaviji. Zato sam ja smatrao, ne samo radi toga, nego i radi mira na našem prostoru. Mislio sam, ako napravimo na novim principima konfederalnu Jugoslaviju, sa pravom da svako može izaći ako se tako odluči, mislim da bi to bilo dobro za sve, ne bi bilo razaranja, ne bi bilo ubijanja. Dobro, gospodine Mesić, onaj projekat Avangarda, vi u vašoj knjizi objašnjavate taj projekat Avangarda, gdje bi slovenačka dijaspora, hrvatska dijaspora i srpska demokratska dijaspora napravili treću Jugoslaviju. A onda su se priključili ovi makedonski disidenti, neki bosanski disidenti i tako dalje. To je onaj projekt Avangarda gdje bi se ta dijaspora u stvari vratila i preuzela vlast u Jugoslaviji. Ali da to je napušteno nakon nekoliko godina. Pa nije bilo mogućnosti da netko sa strane može, kako bih rekao, odlučno utjecati na zbivanja u Jugoslaviji. Jasno da smo mi imali i političku emigraciju i ekonomsku emigraciju, ali procese su diktirali uvjeti i institucije u Jugoslaviji. Vi ste bili prvi hrvatski premijer. Da. Znači, nakon 1990 godine vi ste bili prvi hrvatski premijer i to je onaj period kad su počeli ove balvan revolucije, oni protesti tu dole. Upravo u tom vremenu. To je bilo burno vreme. Ja sa mjesta premijera odlazim za Beograd i tamo sam bio najprije potpredsjednik predsjedništva Jugoslavije, a poslije predsjednik. Znate zbog čega vas pitam? I ovo što se sada dešava na sjeveru Kosova, Manastir Banjska, pa neke balvane, pa neka ograničenja, pa tu KFOR, pa kosovska policija, pa srpski živalj i tako dalje, to meni podsjeća na ono što se dešavalo pre 32-33 godine u Dalmaciji, tamo kod Knina u Hrvatskoj, pa zbog toga sam i tako počeo ovaj razgovor. Da, tamo je bilo sasvim jasno da Milošević, koji je došao na čelo Srbije, da on vodi u stvari jednu izuzetno opasnu politiku. Njega nije zanimala ni federacija, ni konfederacija. On je sudjelovao na razgovorima, ali vodio je svoju politiku. On je želio veliku Srbiju, etnički čistu. I to je bio njegov osnovni cilj. Prema tome s njim se nije moglo dogovarati o nikakvoj konfederaciji, o nikakvom novom modelu. Dobro, gospodine Mečić, sudbine Srba u Hrvatskoj i Srba na Kosovu su na neki način ispreplećeni, recimo. I su oni smatrali da te Srbe iz Hrvatske, iz Bosne, koji napuštaju Hrvatsku i Bosnu, da mogu naseliti na teritoriju Kosova. I to je onaj njihov mega plan, master plan, koji nisu uspjeli realizirati. Točno. Milošević, dakle, dao je nalog za pobunu Srba u Hrvatskoj, jer je armija stajala iza njega. Ali Milošević se prevario. Jedno je armija koja je bila za vrijeme Titove Jugoslavije, a drugo je armija koja je stvarana poslije Tita. Dakle, on je vrlo brzo preuzeo komandu, jasno iza legalnih i onih zakonitih organa koji su bili u Jugoslaviji. Milošević je se nametnuo armiji, jer armija je tražila sponzora. Da vam ja to plastičnije objasnim. Dakle, Jugoslavija je imala 3 glavna
glavna faktora, integrativna faktora. To je bio Tito sa svojom karizmom, to je bila partija, SK i armija. Tito je otišao, partija se raspala, a armija je tražila sponzora i našla ga je u Miloševiću. Međutim, ta armija vrlo brzo nije bila ista ona armija koja je bila za vrijeme Tita, jer su iz te armije izašli Slovenci, izašli Albanci, izašli Hrvati, Bošnjaci, dakle veliki dio Makedonaca. Svi su napuštali armiju, a to više, s takvom armijom on više nije mogao ostvariti svoje ambicije da stvori veliku Srbiju. Vi ste htjeli pregovarati sa Brankom Mamulom, to je onaj čovjek, admiral Branko Mamula, koji je stajao iza državnog udara da JNA preuzme vlast, iako to nije realizirao Veljko Kadijević. Međutim, vi kao hrvatsko vodstvo, vi, Franjo Tuđman, Josip Manulić, vi ste htjeli pregovarati sa Brankom Mamulom i vam je trebao neki Srbin koji potječe iz Hrvatsku, koji bi podržao hrvatsku nezavisnost. Točno, koji bi podržao upravo ovaj konfederalni model, koji bi bio rješenje i za jugoslavensku armiju i za jugoslavenske narode i narodnosti. Međutim, on nije pristao na razgovor. Gospodine Misić, vi ovdje u knjizi pišete o dubokoj državi. Pišete o dubokoj državi. I mislim da se na hrvatskom primjeru najbolje može objasniti šta je duboka država, kako funkcioniše ta duboka država, i ako objasnimo kako to funkcioniše u Hrvatskoj, onda ćemo znati kako funkcioniše i u Srbiji, u Makedoniju i na prostoru čitave bivše Jugoslavije. Puno je novca HDZ, vaša prva partija, potrošila na izbornu kampanju, na one prve višepartijske ili višestranačke izbore ovdje u Hrvatsku. Da je taj novac ulazio godinama u Hrvatsku, da je Tuđman nosio taj novac u Hrvatsku, a carina, bivša jugoslovenska služba uopšte nisu reagirali. Nisu stali na put tom novcu, kao da je neko radio na projektu stvaranja nove Jugoslavije. To je ta duboka država? Pa to je u suštini tako, ali nije se to moglo održati na jedan duži rok. Dakle, čim je Jugoslavija izgubila integrativne faktore, trebalo je ići na jedno principijelno rješenje, a to je konfederalni model. Sve drugo je bilo neizvodivo. Gospodine Misić, je Tuđman produkt duboke države? Pa u izvjesnom smislu može samo biti, jer je Tuđman dobivao, što nije bilo vidljivo u javnosti, dobivao mogućnost da i za vrijeme dok mi ostali nismo imali pasoš, može putovati po svijetu, može dolaziti u dodir sa našom emigracijom, ekonomskom emigracijom, političkom emigracijom. Time kad se vrati, da uvijek vrati i pasoš. Dakle, on je imao tu mogućnost bez znanja javnosti. Ja recimo 15 godina nisam imao pravo na pasoš. Vi pišete da još 1966. godine u stanu Mate Meštrovića u New Yorku, koji je sin poznatog vajara ili skulptora Meštrovića, koji je deo hrvatske imigracije, da je bio sastanak ili susret između Meštrovića i Tuđmana. To je još pre 57-58 godina. A u vašim memorijama pišete da je u zapadnoj, da su zapadne službe ili da su američke službe imali pod kontrolu Matu Meštrovića, da je Mato Meštrović važio za čovjek koji je špijun, koji je saradnik američkih službi. Pa svakako Meštrović je bio veliki kipar svjetskog značaja, ali je volio i da bude na nekakav način i prisutan u politici. A njegov sin? Pa on je više želio biti prisutan u politici, ali
nije došao do nekog većeg izražaja. Ali on je ostvario prve kontakte sa Tuđmanom 1966. godine i povezao ga sa američkim službama. Je, kao čovjek kontakta, on je bio dobar jer je sin velikog oca i to je Tuđmanu vjerojatno i imponiralo. Ali on osobno nije se eksponirao previše u politici. Više je bio usijanin. Više je bio saradnik, više je bio saradnik američkih službi i tako. Nije bio previše zainteresiran da se upusti u jednu operativnu politiku. Bruno Bušić, koji je simbol hrvatske nezavisnosti, koji je simbol za rušenje Titove Jugoslavije, vi pišete u vašoj knjigi da je bio projekat UDBE. Gojko Šušak, koji je bio ministar odbrane, jedan od najbližih saradnika Franje Tuđmana, vi isto pišete da je bio saradnik UDBE, da su to projekti Bušić i Šušak, da su to projekti UDBE. Pa ja mislim da nisu oni nikakav direktni suradnici, nisu direktni suradnici UDBE, ali ih je ta UDBA ili državna sigurnost na određeni način ne tolerirala, nego nije ih sprečavala da se oni mogu baviti i malo poslovima koji su se malo razlikovali od sistema koji je kod nas bio jednopartijski sistem. Dakle, pošto su ovi bili zainteresirani za više stranačije, vjerojatno je UDBA u tom smislu vidjela među njima ljude preko kojih oni mogu i sutra kada dođe do određenih promjena imati kontakte. Da imati kontrola. Pa da imaju kontrolu, da mogu biti bezbedni. Još samo jedno pitanje kad je Mate Meštrović u pitanju. Vi sumnjate da je Mate Meštrović ostvario kontakt između Franje Tuđmana i Maksa Luborića. Maks Luborić koji je sad veoma popularan, Jasenovac i to što se događalo u Jasenovcu, da su Franjo Tuđman i Maks Luborić imali posredstvom Mate Meštrovića neke komunikacije, neke kontakte. Pa ja mislim da oni direktne kontakte nisu imali, ali su znali šta tko zastupa. Dakle, Tuđman kao i mnogi od nas smo smatrali da nije povijesno bilo dovoljno argumenata kad se utvrđivao broj žrtva u Jasenovcu. Jer preko 700.000 da je ubijeno samo Srba u Jasenovcu, to je bilo pretjerivanje. Dakle, ovo što je kasnije utvrđeno, a to je 83-4.000, to je najbliže istini. Dakle, preko 80.000 je ubijeno, ali to nisu samo Srbi. To su i Židovi, i Romi, i Hrvati, antifašisti. Dakle, malo se licitiralo sa tim brojem žrtava, a ja imam jednu sasvim drugu viziju o tome šta se događalo. Naime, poslije rata se utvrđivao broj žrtava i netko je rekao da bi se napravilo što više žrtava, jer će se na to dobiti i ratna šteta. Pa neko je to provizorno rekao 700.000, što nije bilo jasno moguće. Toliko Srba u svakom slučaju nije bilo u Hrvatskoj, a kamoli da su svi pobijeni u Jasenovcu. Dakle, radilo se o tome da kad se popis žrtava radio u cijeloj Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, tu je došlo do malog pretjerivanja, jer je svako mislio da će prema broju žrtava dobiti i veću ratnu štetu. Međutim, kasnije su to prihvatili znanstvenici
i ovo je sad znanstveno utvrđeno koliko je to žrtava bilo u Jasenovcu. Jer znate, preko 80.000 ubijenih ljudi koji su ubijeni samo zato što su različiti, a ne zato što su nešto učinili. Gospodin Mesić, vi pominjete veoma često Josipa Perkovića. Josip Perkovač i Zdravko Mustač, oni su dvojica bili na čelu, jedan je bio na čelu Jugoslavenske udbe, drugi je bio na čelu Hrvatske udbe. I vi tamo u jednom segmentu objašnjavate kako ste krili ovdje ovu albansku vladu koja je pala, odnosno kosovsku vladu koja je pala, kosovske disidente. Pitaću vas i za to. Josip Perković i Zdravko Mustač, Da. to su simboli Hrvatske i Jugoslovenske udbe. Sad su isporučeni u Njemačku povodom slučaja Stjepana Đurekovića, bivšeg financijskog direktora INE, koji je ubijen u Njemačku kad je emigrirao. Sad su isporučeni i ovaj Perković i ovaj Mustač. Ali oni su vam pomagali da HDZ i da vi dođete zajedno sa Franjom Tuđmanom na vlast ovdje u Hrvatsku. Da, znate, ja malo nemam dokaze, ne mogu tvrditi kako je njemački sud sudio, ali smatram da Hrvatska nije smjela pristati da se izruče naši državljani sudu u Njemačkoj. Naime, po našem zakonu, po našem ustavu, mi nemamo pravo izručiti svoje državljane. Ali, zato smo išli sa Ustavnim sudom, Ustavnim zakonom, kojim smo riješili da se na zahtjev Haškog tribunala izruče svi oni koje traži Haški tribunal i da izručimo sve dokumente koje Haški tribunal traži. Dakle, to je bilo utvrđeno Ustavnim sudom, ali država, mislim da je pogriješila kada je izručila svoje državljane. Oni su trebali tražiti, dakle, da se sudi u Hrvatskoj i sve što imaju dokaze da se prilože, a monitoring može imati Međunarodni sud. Dobro, šta je istina, recimo, jesu Mustač i Perković učestvovali u ubistva Đurekovića, direktora INE koji je emigrirao u Njemačkoj? Jesu oni bili učesnici, jesu oni planirali to ubistvo zbog čega ih tereti njemačka država? Teško je meni, ja sam pravnik, znate, teško mi je zaključiti ako su svjedoci nepouzdani koji su, na temelju kojih je suđeno, a za mene su oni apsolutno nepouzdani, jer jedan od njih je čak suđen zbog jedne pljačke gdje je ubijen jedan naš državljanin Jugoslavije, kako se on zvao? Dakle, to je jedan Bosanac koji je dobio velike novce na jednoj lutriji. I onda je jedna grupa njih se odlučila njega likvidirati i uzeti mu novce. I ubili su ga. I suđeni su bili u Njemačkoj na doživotnu robiju. Među njima je jedan od ovih svjedoka. Dakle, to je nepouzdan svjedok koji je poslije toga vratio se u Hrvatsku i postao suradnik naše policije. Dakle, suđen na doživotnu robiju u Njemačkoj, svjedok na sudu, on je mladi čovjek, on nema veze sa radom obavještajnih službi, a bio je jedan od svjedoka. Zato kažem, nisu mi ti svjedoci baš tako pouzdani da bi se moglo suditi ove na doživotnu robiju. Dobro, gospodine Mesić, šta je ta istina oko INE? Ima puno priča oko INE. Sin Josipa Broza Tita, pa nafta, pa atomska bomba, pa pare koje se prebacuju u Švicarsku. Vi ste bili predsjednik 2 mandata, bili ste premijer, bili ste zadnji predsjednik Jugoslavije, imali ste uvid u radu tih tajnih službi.
Šta je istina u INI? Recimo Titovom sinu Mišo Broz, pa Pare, pa sin Mika Špiljka. Mišo Broz je radio u INI, ali on nije imao nikakvu značajniju ulogu u INI. Nije nešto INA bila neka peralnica para koja je to radila za Titovu Jugoslaviju pa prebacila pare nadvor? Istina, INA je bila veliki sistem, to je bila u evropskim mjerilima jedna velika međunarodni konzorcij, dakle velika firma koja je u privatizaciji nastradala jer je cijela naša ta privatizacija u stvari bila kriminalna. Tako da dovoljno vam je da jedan MOL u Mađarskoj, jedna mala firma prema INI, kupi INU. To je nonsens, ali to se ipak tako provelo. Gospodine Mesić, kako je Arkan oslobođen od hrvatskih zatvora? Vi ste bili premijer tadašnje hrvatske vlade, dolazi Arkan, apsi ga Hrvatska država i na neki misteriozni način Arkan je nakon toga oslobođen. Onda je Vlado Kambovski bio ministar pravosuđa ili pravde, bio savezni ministar pravde i Arkan je na neki misteriozni način. Postoje puno priče kako je Arkan oslobođen, pa Nevenka Tuđman, pa neka razmjena i tako dalje i tako dalje. Evo, možemo li kazati za naše gledalce kako je Arkan oslobođen? Pa ja vam moram reći, kao premijer ja o tome nisam znao, ali ono što sam znao da je on pušten da se brani sa slobode, a ne da je oslobođen progona, krivičnog progona. On je pušten da se sa sloboda brani. Međutim, odmah je otišao u Srbiju. Znači, Arkan. Na mala vrata. Ali on je za UDBU radio, za obavještajne službe radio i prljave poslove po svijetu. Bio je mutan tip. Saradnja sa VMRO, saradnja sa makedonskim VMRO DPMNE, a i ona staro VMRO i saradnja s ustašima, Pavelić, Vančo Mihajlov, koji žive ovdje u Zagrebu, bio je prvi komšija, prvi susjed sa Antom Pavelićom. Kako vam ide ta saradnja HDZ, VMRO? Vi ste htjeli otvoriti južni front dolje u Makedoniji? Da. Pa znate, kad smo mi bili praktično napadnuti, jer sve ovo što se oko Vukovara događalo, sve ovo što se oko Knina događalo, sve je to bio u stvari napad na Hrvatsku. I ja mislim da smo napravili jednu pogrešku, da smo dozvolili da izađemo iz jednog okvira kojeg smo se morali držati, a to je antifašizam. I očito da smo mislili da svi koji se žele uključiti u obranu Hrvatske dobrodošli su. Ali nisu svi oni dobrodošli. Jeste htjeli otvoriti južni front dole u Makedoniju, na Kosovo, u Albaniji recimo i tako? Ja sam sa, kako se zvao koji je naslijedio? Ramiz Alija. Ja sam išao s njim na pregovore da li će se otvoriti južni front i kako bi se oni onda u tom slučaju postavili. Međutim, on mi je dao svoga šefa obavještajne službe i jedino što sam mogao saznati da bi oni reagirali samo ako bi netko prešao albansku granicu. Ali ne bi inače sudjelovali u bilo kakvim akcijama koje se tiču izvan njihovih granica. Sa VMRO DPMNE, ova stranka koja je u Makedoniji, Ljupčo Georgijevski, ste imali komunikacije te 90-91. godine? Ja nisam imao, ali dozvoljavam da je netko od naših vođa imao o tome neke više spoznaje. Ja nemam. Ovi albanski zlatari ovdje u Zagrebu, oni su bili na neki način veza između vas, HDZ-a, i albanska dijaspora,
moćno albansko lobby, albanske stranke koji su bili dole na Kosovo, deo one vlade, zadnje socijalističke vlade Kosovo, vi ste krili ovdje u Zagrebu kad ste bili premijer. Ja sam bio premijer u to vrijeme kada su oni izbjegli, kosovska vlada kad je izbjegla sa Kosova, mene je zvao jedan moj prijatelj Simon Kužnini, on i brat Mikel, i rekli su da bi me voljeli vidjeti u njihovoj kući. Oni su tu u Zagrebu, imaju veliku kuću. Mikel je umro prije. I tako da sam ja, pošto sam i znao, htio čuti o čemu se radi, došao sam k njima kući. Međutim, u podrumu sam našao cijelu vladu kosovsku i onda sam dogovorio sa našim ministrom unutrašnjih poslova Josipom Boljkovcem da im damo smještaj. Smještili smo ih u jednu vilu u Samoboru prije nego se oni odluče kuda će ići i gdje će tražiti azil. Dakle, ja sam došao neposredno nakon toga u Beograd. Pitao sam Boru Jovića, koji je predstavnik Srbije bio u predsjedništvu Jugoslavije, gdje su ovi ljudi iz vlade Kosova. On mi je rekao, imamo informacije, nalaze se u Švicarskoj. Ja kažem, hvala lijepo. Vi ste ih smjestili, to se zove firma Voće Export Import. Da. To je firma Voće Export Import koja kasnije postaje švicarski konzulat ovdje u Zagrebu. Pa valjda su Srbi smatrali da ako su u švicarskom konzulatu da su otišli negdje u Švicarskom. Znači dobili su neku poluinformaciju što se kaže. Vjerojatno su imali krivu informaciju. To su ovi albanski zlatari. Da. Pretežno katoličke veroispovesti. Pa i jedni i drugi. A ovaj Idris Sulejmani, Da. vi u vašoj knjizi pišite Idris Sulejmani, Albanac iz Makedonije, koji je moćan igrač ovdje u Zagrebu i koji... Ne, on ne živi u Zagrebu, on živi u Poreču. Njegov otac je bio 12 godina pelivan, prvak Jugoslavije u rvanju, pelivanskom rvanju, i on je davno doselio u Hrvatsku, u Jugoslaviju, na prostor taj Jugoslavije, ali u Hrvatsku. I Idris je rođen u Poreču. On je hrvatski državljanin. Koji je poreklom iz Makedonije. On je iz Makedonije poreklom. I on je jedan od igrača koji vas povezuje sa tom kosovskom vladu, koji pomaže u sakrivanje Kosovara ovdje u Zagrebu. Pa, ja sam sudjelovao samo u njihovom prvom smještaju. U Samoboru. Kad smo ih smjestili u Samobor, mi smo ih naoružali, dali smo im osiguranje također sa našom policijom, dok se oni nisu onda dogovorili da odu u Švicarsku. Onda su bili ovi Stubički Toplice, tamo je bio neka velika konferencija, svealbanska konferencija na prostoru bivše Jugoslavije, ovi albanski lideri, Ibrahim Rugova i ovi Makedonci i tako dalje, i sa Kosova, koji su raspravljali oko albanskog pitanja. Ali Hrvatska je tu bila na neki način nosač aviona kojim je pružao i podršku i financije. Onda su u Samoboru, u kasarni u Samoboru, trenirali prve ove jedinice koji su nakon 8-9 godina postali UČK, KZK i nešto tome slično. Pa znate šta, to je bogata ta dijaspora Albanaca sa Kosova i Makedonije. Većina su jako dobro stojeći i vjerojatno su i oni to i financirali. Gospodine Mesić, vi ste poznavali Vebija Veliju. Koga? Vebi Velija. Jesam bio s njim prijatelj. Pomoći ili posredstvom Vebija Velije vi ste 2001. godine došli u Makedoniju. Došli ste u Skoplju, u Tetovo. Jesam. I htjeli ste da budete medijator između UČK, Ali Ahmetije i makedonske vlade i makedonskih vlasti. Pa ja sam s njim osobno bio u dobrim odnosima i on je otišao kasnije u Albaniju.
On je tamo privatizirao jednu tvornicu cigareta. Međutim, dosta se brzo on razbolio i umro nakon toga. Imao je televiziju i u Albaniju, Da, je. najveća albanska televizija u Makedoniji. I novine imao. Je njegov sin. Vi ste bili prijatelj. Vi ste htjeli posredovati da se stavi kraj tog rata 2001. godine. Pa ja sam smatrao da je on pretežno je živio u Jugoslaviji, prema tome da bi dobro mogao doći i da se ti gospodarski odnosi sa Albanijom uspostave malo na čvršoj osnovi. Gospodine Misić, još nekoliko pitanja, nećemo vas puno zadržavati. Gledajte, pada Berlinski zid i nastaje dolazi jedno novo razdoblje u razvoju sveta. Više ne postoji onaj bipolarni svet, postoji jednopolarni svijet, Amerikanci. Međutim, znate, ako trendovi su da se Njemačka ujedini ili da se objedini Germanija, a u stvari Sovjetski savez, Čehoslovačka i Jugoslavija se raspadaju, onda meni nema neka logika. Ako pad Berlinskog zida znači ujedinjenje Njemačke, Da. i to je početak raspada komunističkog sistema i komunističkog lagera, a s druge strane imamo raspad Jugoslavije, raspad Čehoslovačke i raspad Sovjetskog saveza. Kako vi to objašnjavate? Pa ja mislim da je Gorbačov bio jedan demokratski proizvod, koliko je to moglo biti, demokratski projekt koji se zalagao za perestrojku u Rusiji, a to je značilo da Rusija dobije što bliže izgled zemalja demokracije. Dakle, on je u suštini bio demokrat. Ali ja mislim da je kod pristanka da se udruži istočna i zapadna Njemačka, da je premalo inzistirao na tome da se riješu problemi koji su kasnije nastali, kao što je ovaj problem sa Ukrajinom. Jer ako je on pristao da se ukine Varšavski ugovor, onda bi bilo normalno i da se pita šta dalje sa Atlantskim paktom. Međutim, Atlantski pakt je ostao i dalje. U pregovorima kada Gorbačov pristaje na ujedinjenje istočne i zapadne Njemačke, morao je ipak na određeni način uvjetovati da se riješi pitanje Ukrajine. Vi mislite da je Gorbačov pogrešio da ovo što se sada dešava u Ukrajinu, ovaj rat između Rusije i Ukrajine, da je djelomicom ili većim dijelom u stvari zasluga ili loša procena Gorbačova? Pa ja mislim da je on morao procijeniti da dobije veće garancije da će Ukrajina ostati neutralna. Jer ako se ukida Varšavski pakt, a Ukrajina, mi znamo strukturu Ukrajine, jedan dio je protestantski, to je onaj dio koji je bio pod Njemačkom, jedan dio je katolički koji je bio pod Austrijom i jedan dio pravoslavni koji je bio pod Rusijom. Dakle, to je, ali ona je činjenica, Ukrajina je činjenica, baš zbog toga, bez obzira ko je pod kim bio nekad prije u povijesti. To nije bitno. Bitno je da je ona kao takva i priznata i u Ujedinjenim nacijama, dakle, zemlja sa svojim strukturom, sa svojim integritetom i sa svojim teritorijem. Dakle, ali trebao je ipak Gorbačov
kad je pristao na ujedinjenje istočne i zapadne Njemačke, trebao je ipak dobiti veće garancije da Ukrajina neće doći u poziciju da bude u NATO paktu. Pa zašto? Pa zbog toga jer Rusija je nuklearna sila. I svakako da ovisi o tome kako će se ona postavljati u budućnosti. O tome se nije govorilo. Ali se zna kad su Amerikanci reagirali u onoj kubanskoj krizi, kada su tražili da se rasformiraju one rakete koje su Rusi postavili na Kubu. Na Kubu. Amerikanci su toliko žestoko odgovorili da su rekli da može se doći do nuklearnog rata. I Rusi su pristali da povuku te rakete. A sada, ako će Ukrajina ući u NATO pakt, onda te američke rakete mogu doći do ruske granice. Znači, zamjena uloga neka napravljena. Mogu se pretpostaviti da će Rusi reagirati, recimo, na takvu politiku. Da, ali rješenje je bilo, znate, vi ste spomenuli unipolarni svijet i da je to jedna opasnost, znate. Više je nemoguće doći do unipolarnog svijeta, jer šta je Amerika shvatila? Amerika je shvatila, kad se raspao Sovjetski savez, da je ona pobjedila u hladnom ratu. Međutim, Sovjetski savez se raspao zbog unutrašnje implozije. Ne zato što je Amerika pobjedila, nego zbog unutrašnjih nesporazuma i te implozije, da tako kažemo, u Sovjetskom savezu. I dolazi do osamostaljenja mnogih država, do tadašnjih članica Evropske unije, odnosno Sovjetskog saveza. I postale su samostalne države. Gospodine Misić, vi poznajete Putina. Vi osobno poznajete Putina. Da. Jel će stati Putin sada kad je Ukrajina u pitanju ili će ići do kraja? Kako vi definišete, recimo, taj njegov politički kredo? Ja sam spomenuo, izlaz je postojao da se to mirno riješi, sporazum u Minsku. Jer tamo je bilo dogovoreno da one pokrajine u kojima žive Rusi, jer svi Ukrajinci govore ruski, ali neki su i Rusi uz to. Dakle, u ovim pokrajinama koje su tražile autonomiju, u Minsku je bilo dogovoreno da se to riješi u sklopu pravnog sustava Ukrajine. I tako je bilo i dogovoreno. Međutim, umjesto toga došlo je do bombardiranja ovih pokrajina, a onda očito da je prevladao vjerojatno Putin na taj način da priključi te pokrajine Rusiji. Ruska federacija, Ruskoj federaciji. Tako je, Ruskoj federaciji. I sad Ukrajina je odgovorila vojnom akcijom. Svijet sada je izvezao u Ukrajinu milijune tona oružja, milijune tona. Ne hiljade, nego milijune tona. Ali rat, vidimo, odvija se i dalje. Rusija je i dalje, Ruska federacija je i dalje nuklearna sila i taj nastavak tog rata ne znamo na koji način će završiti. On se ne može dobiti na bojnom polju. To je ono što trebaju shvatiti i na ruskoj strani, i na ukrajinskoj strani, i u NATO paktu. To se ne može vojno riješiti. Treba će ponovo sjesti za stol i shvatiti da je svijet polivalentan, da je svijet
se izmijenio. Nema više jedne sile koja će vladati čitavim svijetom. Nakon pada Berlinskog zida, drugi veliki projekat je bila ova arapska prolete ili arapsko proljeće. Vi ste bili osobni prijatelj sa Muammarom El Gaddafijem. Jesam. Zbog čega su njega tako brutalno rušili u arapskom proljeću? Jel to su htjeli Amerikanci, ovi Francuzi, Italijani. I to arapsko proljeće i ta tenzija, znači, ako je prvo propao komunizam i istočni blok, vtora velika operacija je bilo arapsko proljeće, pa onda su padali ko kule od karata ovi režimi koji su bili po 20, po 30 godina na čelu arapskih država i pao je Gaddafi. To je arapsko proljeće je bilo opravdanje za intervenciju da bi se uvela demokracija u mnoge te sustave ili kakvi su, koji su bili na različite načine kategorizirani. Nisu te sve države iste. Jedno je bilo sigurno Sirija, drugo je bilo Irak, a treće, ne znam, Libija. Svaka je bila drugčija. U Libiji je bila ova Džamahirija, ali ako želimo reći u principu o čemu se radi kod Libije. Naime, libijski vođa Gaddafi, Muammer El Gaddafi je, meni se čini, potpisao svoju smrtnu presudu onda kada je pozvao sve afričke zemlje da utvrde afričku valutu, da to ne bude ni dolar ni marka, nego da to bude afrička valuta. Time je dirnuo u osinjak. I druga njegova smrtna presuda, kada je pozvao sve kompanije koje kupuju naftu, najbolju naftu u Libiji, i da plate tu naftu. Jer je bilo dosta dugova i on je tražio da se dogovori u kojim rokovima će se ti dugovi vraćati, ali da će oni i dalje dobivati naftu. I onda se pojavljuje tamo organizirana pobuna koja je dosta dugo bila tamo samo na jednom dijelu Libije. Ali malo pomalo se ta pobuna širi i ide prema glavnom gradu, prema Tripoliju. Dakle, onda kad je već došlo do opasnosti za glavni grad, meni je došla jedna delegacija koju je vodio dr. Saleh Ibrahim. On je bio dekan ekonomskog fakulteta. I njega je poslao Gaddafi da meni predloži da ja posredujem između pobunjenika u Bengaziju i vlade u Sirtu. Jer Tripoli je najveći grad, ali u Sirtu je bila vlada i Džamahirija. I ja sam rekao da bi mogao ja posredovati ako se jedna i druga strana slože. I on me je postavio upit šta bi ja zastupao. Ja kažem, ja bih zastupao da se formira jedna komisija, međunarodna komisija, u kojoj bi pola bili Libijci, pola međunarodni predstavnici, pravnici. I da se napravi novi ustav za Libiju i novi izborna regulativa. I da se to provede kroz njihove institucije
i da se izjednači nekako ta Libija sa svojom strukturom kao što je to u drugim organiziranim zemljama. Jer ta Džamahirija, to je predstavljeno kao neposredna demokracija, ali to je neposredno samo kad se u prvoj oazi svi sudjeluju u izborima. A kasnije je to ipak jedan delegatski sustav. Međutim, ova delegacija otišla Gaddafiju i vrlo brzo se vratila, ali je Gaddafi tražio da ja konzultiram sve ambasadore u Hrvatskoj. U međuvremenu sam ja već bio izvan predsjedničke funkcije i došli su k meni time da ja prihvatim, ali američki je prijedlog bio da Gaddafi mora napustiti Libiju i on i cijela njegova familija. I da će mu se onda garantirati sigurnost. Ja sam pozvao sve ambasadore, k meni su dolazili svaki 20 minuta, 15 minuta i svi su prihvatili da ja budem posrednik, osim Amerike. Američki ambasador rekao da to oni ne mogu prihvatiti jer ne vjeruju u Gaddafiju da će on bilo što se dogovori, da će on to i provesti. I tako da ja nisam se direktno više miješao I to završilo fatalno, ili su njegova brutalna smrt. Ali gledajte, gdje god se tobože svijet umiješao u rušenje bilo koje diktature, nastao je kaos. Tako je, svegde kako se to. Gospodine Mesić, još dva pitanja, moje posljednje pitanje, ili jedno od zadnjih pitanja, ovo je vaš krsni list koji ste objavili. Koja je vaša potreba, recimo, da objavite vaš krsni list? Ovi srpski mediji su vas optuživali da ste pravoslavac, da ste prije godinu ili dve išli u pravoslavnu crkvu gdje ste kršćeni, da vi u stvari ste pravoslavac, da niste katolik. I vi ste objavili ovaj vaš krsni list. Pa to su podvale ovih... Jeste pravoslavac ili ste katolik? Ma ne. Vi ste objavili, tu piše... Radi se o nečemu drugom. Meni je mama umrla, moje sestri je meni mama umrla kad je ona imala 3 godine, a ja sam imao 16 mjeseci. I to je 37. godine. Dakle, ja sam imao 5 stričeva, otac, mater, kad je mama umrla, dakle, baka, pradjed, to je jedna velika familija bila. Dakle, katolička familija. I mene su odmah drugi dan krstili u katoličkoj crkvi zbog toga što sam bio jako slab, pa su mislili ako umrem, jer je onda običaj bio, ako dijete nije kršteno, da ne može biti sahranjen sa familijom, nego izvan groblja. Pa moji se plašili, ako ja umrem, da ću biti sahranjen izvan groblja. Za neke bi to i odgovaralo sada. I to su valjda iskoristili. Moj se otac drugi put oženio, iz tog braka sam dobio brata i sestru. Dakle, ali to je tek 39. godina. Dakle, pa ja nisam mogao biti nekršten čitavo to vrijeme. A drugo, kako misli neko da je došla jedna pravoslavna žena i uzela dijete i nosila ga u pravoslavnu crkvu? Pa to su idioti. Dakle, samo se željelo konstrukcije napraviti, jer ona je kod vjenčanja, ta moja pomajka, kod vjenčanja, ona se vjenčala u katoličkoj crkvi. Znači prešla je iz pravoslavne u katoličku. Da. Ali ovi moji, znate, kad sam ja napustio HDZ, onda su sve moguće pronalazili i ozbiljni ljudi, kao recimo pisac Ivan Aralica. I oni su isto to
špekulirali kako sam ja Pravoslavac. kršten u pravoslavnoj crkvi. Pa nisam mogao biti nekršten od 34. do 39. godine. Gospodine Misić, evo, Zato sam ja rekao, sad ćete dobiti izvod iz matične knjige kršteni. Krsni list. Tako je. Imate tukaj citat od New York Timesa. To je negde 90. godine, kraj 89. 90. godine, da je New York Times, za razliku od State Departmenta, koji je smatrao da se Jugoslavija neće raspasti, New York Times ima, koji se poziva na izveštaj CIA. To je izveštaj CIA koji je objavljen onda u New York Timesu, da će se Jugoslavija raspasti najkasnije 18 mjeseci nakon objave tog teksta. I to se desilo. Znači reći da New York Times je imao bolje informacije nego što imao američki State Department, a to su procjene CIA. Pa očito da je tako bilo, da. Jer svijet je bio sentimentalan prema Jugoslaviji zbog njene uloge u Drugom svjetskom ratu, jer je bila na strani pobjednika. I drugo, što je Tito formirao zajedno sa Nehruom, sa Nasarom i UNU-om, formirao pokret nesvrstanih. Dakle, on je bio jedan od najznačajnijih državnika poslije Drugog svjetskog rata. I svijet je zbog uloge, prije svega u ratu Jugoslavije, jer nas nije oslobodila Crvena armija. Mi smo se sami oslobodili. Dakle, to je nešto drugčije nego što su Francuska i Belgija i ne znam ko, njih su oslobodili saveznici. Ali Jugoslavija se sama oslobodila. Zato je svijet bio sentimentalan prema Jugoslaviji i dakle svijet je želio da se Jugoslavija održi, da se okvir održi. Vi kad ste išli u Beograd, vi ste išli sa idejom da tu bude neka zajednica, neka konfederacija svih nacija. Vi niste išli tamo da stvarate nove, nego da to bude konfederacija sa nekim rokom upotrebe, 10, 15, 20 godina, koliko se to... Pa ja sam predlagao da to bude 3, 5, 8 godina, da to bude kraći rokovi, ali da napravimo konfederalni model. Da nema ubijanja, da nema smrti, da nema krvi. Da nema ubijanja, da nema paljenja. Jeste sentimentalni prema te Jugoslavije? Ali, znate zašto? Tuđman i Milošević su se našli u Karađorđevu, u Titovom jednom lovištu i tu su dogovorili da Hrvatska dobije banovinske granice iz 39. godine plus Cazin, Kladušu i Bihać. Da to dobije Hrvatska. A drugi dijelovi da uzme Srbija, time da ostane jedan dio oko Sarajeva, takozvana zemljica Bosna, da ostane to. I tada se kod nas stvari kompliciraju. U Bosni je formirana HVO, Hrvatska formacija vojna. Da. Najprije kao vojni faktor, a poslije Hrvatska Republika Herceg Bosna. I stvari se kompliciraju u Bosni do te mjere da je morao i NATO pakt djelovati da nekako dođe do mira, a posebno poslije događanja na Kosovu. Gospodine Misić, jeste sentimentalni prema te Jugoslavije? Pa ja sam u stvari bio nezadovoljan zbog načina na koji nestane Jugoslavija. Ako treba, onda prvo napravimo konfederalan model, pa surađujemo koliko možemo surađivati, pa onda ako ne ide, ali svako svojom voljom može iz konfederacije izaći. Dakle, ja sam smatrao, ali bez rata. Nažalost, u tome nisam uspio. Evo zadnje pitanje, ostali smo dužni gledalcima. Je se Tuđman pokušao samoubiti u zatvoru dok je bio u zatvoru? To pišete, to vi izjavljujete. Pa, mi to ne znamo. On je samo rekao jednom da je u ratu on dolazio do toga da je mislio da bi i to moglo biti rješenje. Da se samoubije?
Da, da. Ali u ratu da je bio nezadovoljan sa onim što se događalo, pa je čak smatrao da bi se mogao i ubiti. I još jedno pitanje. Putin, poznajete lično Putina, jel taj čovjek može stati u Ukrajinu? Jel to ipak jedan autokrat, čovjek koji potiče iz KGB-a? Jel Putin može stati u Ukrajinu? Jel ima izlaza? Jel mora ići do kraja? Ne može se povući nazad? Pa ja mislim da ako se u Ukrajini ne može problem riješiti vojno, a ne može, mora se nanovo vratiti diplomaciji. Jel može to Putin? On je na crnoj listi. Mora se pregovarati. On je stavljen na ovoj haškoj crnoj listi, što se kaže, tako da njemu je manevarski prostor već na neki način ograničen. On nema izlaza, on mora ići do kraja. Ratom se ne može riješiti. I zadnje. To je činjenica. To su milijuni tona oružja koji su na bačeni. ukrajinskoj strani. Ali vidite da se front se drži, nema tu puno. Već nekoliko mjeseci to nema ni napred ni nazad. Gospodine Mesić, znači svi su pokušavali da sruši Jugoslaviju. Na kraju su Jugoslaviju srušili Franjo Tuđman i Milan Kučan, jedan Titov general i jedan Titov učenik. Ali znate šta, pa svi smo mi pridonijeli da Jugoslavija nestane. Samo neki smo htjeli da ona ide jednim normalnim tokom. Jugoslavija je stvorena u Drugom svjetskom ratu, žrtvama svih njenih naroda, dakle, žrtvama tih koji su se borili za Jugoslaviju i postala saveznicima koji su pobjedili u ratu. Dakle, zapadnim saveznicima s kojima je i Sovjetski savez bio saveznik. Gospodine Mesić, hvala puno. Na kraju bit će mi zadovoljstvo ako potpišete ove vaše knjige. Evo ga. Jer ja to sa zadovoljstvom i čitam, to je Space Shuttle, znači nešto najbolje što sam pročitao u zadnjih 10 godina. Samo da vidim je li ovo piše. Ako ne piše, mi imamo olovku, tako da... Vasko. Za koga? Za mene, Vasko Eftov. Kako? Vasko kao Vasco da Gama. Aha. Prezime? E-F-T-O-V. E Evropa, F Francija, T Turska, O Ohrid i V Venecija. Eftov. Efto? E-F-T-O-V. Eftov. Aha. Da. Vasko Eftov. F-T-O-V. T-O-V. Da. Vu. Da. Eftovu. Da. Dobro. Odlično. Evo. Evo i ovdje. Evo sad. Hvala. Sve. Hvala. Dobro. Dobro zdravlje. Srećan put u Kini. Pa da. Da. Ovo беше интервјуто со Стјепан Стипе Месиć. Натреба интервјуто имаше неколку минутни некои мои објаснувања на некои клучни процеси, нешто што сакаме посебно да го изостриме. Овие се две книги. Ви препорачувам најтопло да ја купите овие две книги, ако сте љубител на мемоарска биографија, ако сте љубител на мемоарска литература, ако сте љубител на тоа што се случувало да знаете, бидејќи ако не знаете историјата, тогаш многу потешко ќе може да прогнозирате што ќе се случи во иднината. Значи најтопло ви препорачувам да ја купите овие две книги, одлични книги, 900 страни, но се читат во еден здив. Ова беше интервјуто со Стјепан Стипе Месиć, се надам дека ви се допадна. 89 години има човекот. Гледате, 89 години, одговара на сите прашања, да навистина потешко или послабо слуша, затоа му ги поставува прашањето на српско-хрватски јазик. И тоа интервјуто е богата како калинка, внатре можете да најдете се. Тешко ви е ке најдете човек во Македонија.
на возраст од 89 години. Да ви дава така прецизни, така концизни, но и така суштински одговори. Ако ви се допадна ово интервју, ново дружење недела во 22 часот за тие кои се мембар и мембарс или користат опцијата мембаршип YouTube каналот Васко Ефтов, ново дружење во вторник во 20 часот и 30 минути, до недела или до вторник. Пријатно вечер Македонија, каде да си.